ngoba lo msimba lokhothisa kakhulu. Yabona sizekhathi zabantetwana abantu besebhishi bahamba nini kodwa ngesonto uyakufuna umuntu uzodumisa ngoba ngolosikhathi olandelayo ngoba abantu begcwele emabhishi kugcwele nabazalwane bombulo abantu abasithengisa kusathana usathana uphela laba ngani benenhlalo ngidumisa nabo nabo sinabo la umcimbini wami egigini lami ngoba usazi ushaya umvisha phambili ukholwa bazalwane kusiyitho ongayenza uma usuku umnandi kwesinye isikhathi bangithandazela ngasinde bese ngicabanga ukuthi ukholwa lo kodwa ukholwa lento efuna ukukhuluma ngayo ngoba abanye abantu nalapha ku-TV bazalwane siyababona abantu ngiyabona uthobela ukababa usibandane babona abantu bewa le nkolo esihamba ngayo thina kusiye ukuthi uthandazele umuntu ewe eyokuthi sikuthandazele usukume kwasukuma umuntu wayehlala lapho ngasemnyango ufuna uphetho wafika bathi asinalutho kodwa sidinga igama likaJesu phalama uyaphalama uma uhlangene nalawo manje uma uwaphatha kusiyo lento bonke bawayo abawi abayakuJesu bayaphalama asesibi akumhlelo seduze ba uhleke ukhululeke ngathi uhlezi kusona noma ngathi uhamba ngephulumenti ibhasi ujabule nje ngathi udla ama-examo ube nje urelax hey bazokamnandi la awusho